Kunjani? Yaphila. Uqinile. Ungayenzi lento yenzayo yeso. Lethi uyonyoko lapha. Izungulu macele. Uthe ngitshela ukuthi yakukhuza ukuthi uhlukana nezalukazi. So ke umyalezo ophuma kuyona. UNdlunkulu uma wakho umayeni uthe uMpumelelo sithanda. Ungabungena kusona zonke izinto khombisa uthando lokuzithanda wena. Uvikele wena, uvikele lezi ingane uthandana nazo. uNdlunkulu ke uMakhumalo uthena yena yini ungakhuluma usube esenkingene engaka. Sikhona ngoba phela thina semndeni wakho. Ithina abavikeli bakho. So khuluma. Uma ngwabeka uthe awusihlahla amadoda ngimthanda kangaka wenzani ngifuna ukuzokuyala ke ngithi faka uzinto lento yokuthi uhambulala noma kade bona abantu abavikelizwe engathi abomkhuzi bamasosha beyinsizwa ngesinene ayilunganga izokulimala ngithi njengoyihlo iyeke lonto ungaphindi uyenze but yazi ithi ngikutshele women they can make you or break you but more than that ngifuna ukukutshela ukuthi njengoba sikhona nje thina siyakuthanda siyifamily yakho ayikho into erongo yenzile uMpumelelo kodwa uburongo benzile ukuthi ulale nomuntu okade wayehambe eMpumelelo that is wrong but ekugcineni kosuku kufanele uzibheke uyazazi ukuthi ifamily njani uyawazi umndeni wakho so ngesivumo uxolisile kulezi ingane ozona nazo uxolise kuzona ngoba uzongenwa imoya uzongenwa izifo ezingalungile ngaphezulu kwalokho uzozikhatha nalolu uvemvane laleduna lensikazi lelo mfana lwengazi ukuthi yini okhulume ngathi uyasazi asizifuni zonke lezi but ekugcineni kosuku azi ukuthi ukweyiphi position ngize kuwena la ngizokutshela but ke nayo into engifuna ukutshela ngizokuvikela akekho umuntu ongangena phakathi kwalomuzi thina sizalo uMazibuse thina sizalo uflow inkalo komnumza ngeni komnumzi akho zinyane lemvubu lahluka zingene kwaxolisa ngithi qina-ke nto amadoda ngithi zizokushaya but kokugcina ngifuna ukutshela ngona maningi amadoda wavikelile yazi ngoba uma nje khona amadoda asatshiswa wenze kahle wangavumi ukusatshiswa uvalele umuntu ekuthini akuvalele akwenza umkhovu wakhe alawule impilo yakhe kungcono ukuthi siyazi kanje lento kunokuthi kube khona umuntu okulawulayo okwenza umkhovu wenze kahle ungaphinde kodwa ungaphinde uyazi ukuthi wathini uJesu wathi ungabo sithatha isinkwa sabantwana usinike sizwe uyabona leyo nto ukuthi uthathe wayinikeza la kungafanele khona kunjani manje ungaphinde uyenze leyo kodwa sime nawe siyakuthanda futhi indoda yamadoda kakhulu hayi kancane sizovikela sizoma nawe kusazocaca kwayisho lo lendoda esiyahamba emhlabeni bazosazi kahle asambeke